Hodawu tabuk Bwrwirokno bwskang tlangsakni tongo pharti jagri tongo Bwrwirok tabuk joto bokhagono chulabai baksa hibi batai bwskango abo agino tini tangshalo Sibajula Hankor Self Defense Under 12 14 16 Bwrwirokni batai lemong khlaijakha Sibajula Hankor Shikla thumung tangbitini lowa jongbai bisram hojo multipurpose hall nogo asalo batai lemongko koplai emerono shokate certificate bo bagirjakha bando pharmanjaka Sibajulani Hankor fa bisheshoribi Sibajula Hankoni Shikla Hamkrai thumung tangbitini yaksuta kifang Somir Deborma khobai khobani adongrao training program sini school ong mani mo hangkai sini district administration by rang rijagai o program khaijago taksuk jora 168 school sing Sibajula district ni je school tong mani ajaga sing prangka hangkai prangmani bisingo sing jotto ni je thungkrungkuk ajaga tinta level ni participants or tuka abo hangkai under 12 under 14 te under 16 hangkai singo competition borongno bobo haike school prangka prangjak mani bobo hayung abo saimana bagai competition kese khaika ngai competition ka prottekta school sekang bora competition khaigrao hangkai je school ni jottoni thungkrungku khorok tamno borok tukha school ni hoite abo block level hangkai block level sini a competition mani a jaga bo taisa haino hai sing je thungkrungku khorok tamno sing selection khaika hangka block level ni prottekta block ni hoite khorok tamkai selection khai tujakha ngai tinika district level hangka sino jaga 7ta block tongo prottekta block ni khorok tamkai sing toi tini district level sing ora ko program khaika jitinai rok plainai rok ta mo ko tei sokat borokno sing kaisa certificate riwo te kaisa moment riwo hangka aboni yagulo 15 August Independence Day sino jaga je Sibajula district ni program thaniwo sini a jaga bongno sokat dijaknai Independence Day hangka a jaga te boroni o thungmani bo phunukjaknai gate kaisa o jaga je jaknai payo sabo sabo paiban sino jaga o jelani mananiya DM tongo hangkaite jela porishod ni sodosyo rok hangkaite school education ni officer hangkai ICAT department ni officer hangkaite sini bedak thungkrung bedak ni sub division level ni joto officer youth program officer rok te sino jaga ni physical instructor rok te borokno phrangnai master trainer borok hangkaite kwbangma school ni baksa phaibeika je naina hinoi teacher rok phaika hangkai scout ni kaisa troop abo purbo lokhi bilni borok kaisa team phaika obo haikai sing o jaga o prai 350 hoite 400 jon borok jong kuthum laika o khela rok tini sima tongai ate thumung cinema program choli tongo taksuk jora sini je sing wansukmani abo paisugyako sing 168 school sini target 168 pia ba taksuk jora sing prothom beremo sing 60 ta school no cover khaika ngai tabuk second berem tabuk abo sing tabuk arambho khangkha already 1 mas paika ngai total cinema 3 mas ni program ngai second beremo 1 mas thangote 2 mas tong aboni ulo sing taisa mono continue kharinai ngai ta mangkai sing tong aboni ulo sing taisa mono continue kharinai ngai ta mangkai sing DM procession ni ba jela porishod ni hoite kwbangma singno borok fan rok rina hinai kok rikha ngai obo hai program te bonorok continue toni jini borokno sawo ngai te sini thungmani bedek hoite bo sing abo saitok tongo orno hoite borok je kaham thungnai rono basi oi borokno kaisa sing coaching khairi oi ulo state level national level amti hai jaga borokno rohorna bagi busukia rok busukni boyas ni sing khai 3ta category ni narakha 12 bochor ni bisingo kaisa 14 bochor ni bisingo kaisa te 16 bochor ni bisingo kaisa oke organization sabo mo hangkai sini youth affairs and sports department total ising no program nahaka hangkai rang hangkai Sibajula district administration hoite rijak oke Sibajula district sinda phai mo sudu Sibajula district administration simino sarati bravo bo hai program amse kotor kono kure cinema pilot project sarati prani ani sini mungkai ang Somir Deborma deputy director Sibajula district youth affairs and sports department hambai
डिस्ट्रिक्ट लेवल आज ये जो कंपटीशन है, ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन आज फाइनल हो रहा था। ये 3 महीने में जितने भी बच्चों ने सीखा है उसको देख के बहुत इंस्पिरेशन लग रहा है। अगर हम इन बच्चों को और अच्छी तरह से सिखाएंगे तो ये और भी अच्छा रहेंगे एंड हमारे डिस्ट्रिक्ट में किक बॉक्सिंग में और मार्शल आर्ट्स में और अच्छे बच्चे आ सकते हैं। आज के कंपटीशन में आप लोगों ने भी देखा है कि कितना द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दिस गर्ल चिल्ड्रन आर यूजिंग इज अमेजिंग एंड ये होने से बहुत अच्छा रहेगा। और कितना ब्लॉक को लेकर यहाँ आज कंपटीशन तो सब ब्लॉक्स को लेके हुआ था। अभी एक्चुअली सब ब्लॉक्स में 3 लेवल पे कंपटीशन हुआ है। हर स्कूल में कंपटीशन हुआ है, अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16। ब्लॉक लेवल में एक को सेलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट लेवल में हुआ है। अभी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी विनर्स हुए हैं उनको हम इंडिपेंडेंस डे पे भी हम उनको फेलिसिटेशन करेंगे। आज 7 ब्लॉक से, हाँ 7 ब्लॉक से तो पार्टिसिपेशन हुआ है, तो पूरा 21 बच्चों ने आज पार्टिसिपेशन किया है। या कौन-कौन है My daughter is there as a participant today in the program, but otherwise district education officer, sports and then जिला परिषद मेंबर सब लोग हैं and mostly instructors है, physical instructors भी है, तो सब लोगों ने participate किया है। इसमें एक ये है कि हम हमारे ज़िले में जो 22,000 जो लड़कियां हैं उन सबको हम ये सेल्फ डिफेंस में 3 महीने का कंटिन्यूस ट्रेनिंग दे रहे थे। ये इसका खासियत है इसका प्रोग्राम का। ठीक है या